above. Given the target that we have set for ourselves as government, and Rona, the drivers that will get us to this target and beyond. Reduce all manner of assistance packages, anything more to little. Wetso marume perimaneng ya mosupulo gona ko ele bosupa hela mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television mere ga sa ka tlhamalalo go tsa tropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Putego ma re ditibule hela ka go le ba dithogo maloko a pati ya BDP mo kgaolong ya Borobotlhaba a tlhopile tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go tswelela e le moeteledipele wa pati eo. Maloko a ntlo a dikgosi ba roletswe molao kakanyetso wa paakanyo molao motheo wa lefatshe leno. Mo go tsa metshameko lone Mazimule o nnile le mafelo a beke a mantle a gapa dietsele tse pedi kwa kgaisanong ya mabelo a 2024 FNB Botesa. Wetso yo o ranolwang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tona wa tlhabololo kgwebo Rre Karabogare o supile fa leeto la ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa toropong ya Boston kwa hatsheng la Amerika go kopana le ba Legatum Center e le go ya go kwatabolotsa dikitso le go aga botsalano jo lefatshe la BOTSWANA le botlhokang go tutuntsa mahama wa tsa kgwebo mono gae. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go goroga kwa toropong ya Boston phirimaneng eno letsatsi pele a tsena Phutego ya tla bong a buisa go supa botlhokwa jwa botlhami mo mafatsheng a itsholelo e ntseng e hatloga. Phutego eo e nyalana le maiteko a tsweletseng a dirwa ke puso a go godisa dikgwebo tsa benggae segolobogolo jang tse dipotlana ka mananeo a mašwa tshwana tšhema thuo le tlotlo le temo le tlotlo. Go solofelwa gore fa buisa Phutego e tautona Masisi a supe dikgato tse puso ya lefatshe leno di tsang go atolosa itsholelo jaaka go simolosiwa ga lephata la bogwebi entrepreneurship ka ngwaga wa 2022. Legatum Center e tlotlwa thata lefatshe ka bophara ka go aga bagwebi ba ba tla bong ba tla ka ditharabololo tsa dikgwebo kana dikgwetlho tse di aparetseng mafatshe a itsholelo e santseng e thuthuga. Tautona o tla tsena Phutego eo a patilwe jalo ke tona wa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape le tona wa lephata la tlhabololo kgwebo Rre Karabogare. Re tle hana go tshwaragana le bone ba le Legatum Center ba e leng gore ba kanya bogwebi ba itse tota mme ebile ba itile ko mahatsheng a tshwana le bo Dubai a tshwana le bo Singapore. Re setse re dirile kana re tle go dira mekwalo ya semmuso ya go tshwaragana le bone gore re bone gore rona go garana ba ka dira ka mokgontseng ja gore le rona re lebelo le ne ke bua ka rona gore re tswe hale re hapele re ka letla ka mokgontseng ja. Gare boela mono gae maloko a pati ya BOTSWANA Democratic a kgaolo ya botlhophi ya Borobotlhaba a tlhophile tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go tswelela e le ene moeteledipele wa pati eo go ya kwa ditlhophong tsa monongwaga. Se le tsamaiso ya pati ya BDP ya go tlhola maikutlo a batlhophi ba dikgaolo tsotlhe tse pati eo e nang le kemedi mo go tsone. Fa bua maabane kwa Phuthegong ya sepolotiki eo e neng e tshegeditswe ke kgaolo eo go ntsha leina la moemedi wa pati eo yo nonofetseng go etelela pele pati ya Tomokraga kwa ditlhophong. Motshwarela tautona ya gape le modulasetilo wa pati Reslam Batsogwane a re tsamaiso eo ke nngwe tsela ya go rotloetsa ledula le kagiso mo pating yo ra Tomokraga. Peter Patsalelwang ka pego. Motshwarela tautona yo gape le modulasetilo wa pati ya BOTSWANA Democratic Reslam Batsogwane le lekoko la gagwe ba setse ba etetse dikgaolo tsa botlhophi tse di 13 pele ga ba tsena makgaolo ya borwa botlhaba. Kgaolo e fela jaaka tse dingwe e ne a ntsha leina la ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go tswela eteletse pati eo pele go ya ditlhophong tsa setšhaba.
Modula Stilo Re Tsogane a re tsamaiso eo e tsamaelana le maitlamo a party ya BDP a go obamela molaomotheo wa yone ka maikaelelo a go dibela le dula mo go yone. Re ntse re tsamaya mo di-regioneng mo re tsere legato la ntlha la gore go ipapaletswa kana go ikupele gore ba tla go emelwa bulela ditso akere ra tsaya legato la bobedi la gore baikupedi ba kanokwe go simolola hela ko di-branching le ka bona botlhokwa ja di-structure tsa rona. We are a very structured party. Re tsamaile dikgaolokgolo di le lesome le boraro lona lo kgaolokgolo ya bo lesome le bone go dira thulaganyo. Ke bua se ke se tsepamisa gore ba bagano le ba ba kontle ba lemoge boruri jo bo teng mo go rona re le party ya tomkoraga gore re party e re ikanneng gore re tla sala molao motheo morago. Re sa le fo morago ga gore party ya BDP e ntshe maina a kanokileng a ba baeletsang go emela ditlhopho tsa bulela ditswe. Modulasetilo a re maikelo a tsamaiso eo ga se go rontsha ope go supa kgatlhego ya go ema mme e le nngwe tsela ya go sireletsa seriti sa party. So vetting ga ena appeal ka gore fa leina le re le sekasekileng mo maineng a re sa re motho ba se modongkoraga le ke lone le re bona gore mo nako ya gompieno ke bao ba e leng gore batlhophi ba ga dongkoraga mo kgaolong kana kgaolwana ba ka go ntsha leina la ga semama ra utlwa. Party ya BDP e tla tshegetsa ditlhopho tsa bulela ditswe pele ga kgwedi ya Seetebosigo. Peter Patsalelwang, PTV News, Tlokweng. Tona ofisi ya Gatautona re ka bomroing o tlotsa rulela marara a ntlo ya dikgosi molao kakanyetso wa paakanyo ya molao motheo wa lefatshe leno e le la ntlha go baneela sebaka jalo sa go kanoka le go buisana ka one pele ga o ka ya go balwa la bobedi kwa parlamenteng. Maikelelo a molao kakanyetso o ke go baakanya molao motheo wa lefatshe leno go lebilwe go sireletsa ditshwanelo tsa batho go tlotlomatsa go tshegetsa molao ga mmogo le gona go somarela kagiso le dula mo lehatsheng leno la Botswana. Pego ka botlalo ka Tlotlang Matlhabaphiri. Marara simolotse go buisana ka molao kakanyetso wa paakanyo ya molao motheo wa lehatshe leno mo phuthegong e hapegileng ya ntlo ya dikgosi morago ga o sena go balwa ko palamenteng kgwedi eno le 15. Phuthego e tla jaana morago ga puso e sena go amogela mokwalo wa paakanyo ya molao motheo go tswa mo komiting e neng e tlhomilwe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go etelela pele tshekatsheko ya molao motheo wa lehatshe leno. Lekoko le le la rarela dikgaolo tsotlhe tsa botlhophi di le 57 ba rerisana le Batswana makgotla ikemetseng le mephato e hapegileng. Tsamaiso ya rona e tlhamaletse e bolela goreng se se tla diwang hara go se tsamaisa ka tsamaiso e ntseng jang re lebeletse molao motheo mo godimo ga mo re lebeletse molao kana rule 39 of the ntlo ya dikgosi rules of procedure. The Commission submitted a report to His Excellency the President with 93 recommendations. Out of these, 31 of the recommendations relate to the Constitution. That is 33.3%. 39 of the 93 recommendations relate to primary legislation, that is 41.9%, and 23 of the 93 recommendations relate to policy, that is 24.7%. Bangwe ba marara ba ne ba kgaela mo dikganyeng di le mmalwa go sekaseka molao motheo di akaretsa go sireletsa le go tlotla ditshwanelo tsa batho maikarabelo a Tautona wa pele mo go tsa sepolotiki ga mmogo le thulaganyo e e dirisiwang go tlhopha maloko a ntlo ya dikgosi. Tshwaro mo go intercept tona o supile sentle ke ba le bogole ba re itseng gore ba gabedi mme kana go nna gabedi mo go no go to go ka ithopela le gore karolo nngwe e dumela thata mo bana le bogole
ba ba tholegileng ba ntse jalo ba tshwanetse go sirelediwa thata. Mme ga la bone bogolo ra bo tlhaloganya ra mmitsi a re ntse bogose go re dijoetseng go ka go tsena ga le teng kana ya go mo morelong wa gore le bogose di ba bomeletse mme ga la go bogolo le le so netso se sta mo se diwa ke bone ba babedi ba ba tswang go di kgabele ba tshela ba ba di beke tsa tsone e le gore ba go aga go ya difosi There are other the former president, sometimes I get it for the politics. I come over benefits. Tell them what one of the Taliban is a senior citizen. Marara a go hetsa beke eno yotlhe ba buisana ka molaokakanyetso o pele ga malatsi a 30 a beilweng mo molaomotheo pele ga e balwa la bobedi kwa palamenteng. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mothusa-tona wa lephata la ofisi ya Gatautona mme Boitumelo go fa modimo o rotloeditse boeteledipele jwa lephata le go di goga kwa pele e nna bone ba tshwara teu go nna jalo le sabe mo ditogamanong tsa lenaneo le letang la ditlhabololo la ngwaga wa bo 12 ke gore National Development Plan 12. Mothusa-tona o buile seo fa a tswala bokopano jwa malatsi mararo jwa go itsa motlhala le go abelana kunkuru ya tsamaiso go ya pele jwa le boeteledipele jwa lephata la ofisi ya Gatautona go akarediwa le bomolaodi kwa toropong ya bobedi toropo Francistown. Bethany Mando. Puso e ne ya tsaya tshwetso ya go tosolosa lenaneo la ditlhabololo la bo 12 ngogola mme la emisetswa ka la motshela kgabo la Transition National Development Plan le le tla wela ngwaga o tlang ka Mopito. Jaaka ngwaga o tshwaya bokhuto jwa lenaneo la motshela kgabo dithogo tsa maphata a bopa lephata la ofisi ya Gatautona ba ntse ba etsheka-tsheka gore ba ka dira dilo botoka jang go isa ditlhabololo kwa batswaneng segolo jang go lebile gore ditlogamano tse di legoang tsa NDP 12 tse di tla simolola ngwaga o tlang ka kgwedi ya Moranang di botlhokwa ka di gogelwa kwa tebelopele ya Botswana ya ngwaga wa 2036. As an Apex ministry, we must not only comply, but lead in the process of constructing a plan that is essentially a bridge towards a knowledge base. Jaaka re le lephata le le kwa sethoeng, re tshwanetse ra di goga kwa pele mo tirong ya go loga lenaneo la ditlogamano le le tla re gorosang ko tebelopele ya rona ya go nna le tsholelo e e kaegileng ka dikitso ebile e balelwa kwa godimo. Re tsena mo NDP 12 ka monyenyo ka jaana e re atumetsa mo tebelopele ya lehatsi ya 2036 e batlang gore rothe re bo re tshela sentle. Ka jalo ditlogamano tse di dirang tsa NDP 12 di tshwanetse tsa bo di dirilwe ka matsetseleko le botswerere. That is what we are aiming for. And this plan is very critical to get us closer to that. So it will not just be an ordinary plan. It should be a plan that is well informed, that is well researched, that carries everything that we need to help us cross that river. Ntle le go dira tiro e ba etletseng fa dithogo tsa maphata ba nnile le seabe sa go abela lekalana la SOS la Francistown le le tlhokomelang bana ba bothokileng lesego dijo go supa mowa wa lorato mo setšhabeng. Mme ke lebogela thata ba MSP gore be le bone go tshwanela gore amongst others le tope yone SOS e re buang ka yone e leng gore mo Francistown me na le bana ba le 104. You can just imagine. Mera aparetswe ke dikgotho ba gaetso jaaka le tse Francistown ba pilela le Zimbabwe. Re itamile gore a go tswela re tlhokomela bana go sa kgathalese gore a ke ba lehatshe la Botswana kana ke ba Zimbabwe. Ngwaga le ngwaga re receive bana ba le on average 30 ba leng gore ba tswa kwa lehatshe la Zimbabwe ba hitisiwa ba tolela ka lehatshe la South Africa. Mme ke se re se ikemiseditseng go se dira re tshwaragane le ene government wa lehatshe la Botswana gore re tswelele re tlhokomele bana. Bana ba rona ba SOS ga ba ke ba sokola re na le bone mo toropo ya rona Francistown. And we are happy gore jaaka le ntla go tshwarela ditiro tsa rona kwana ha se lona ba ntla go nna le gopola mekgatlho e harologane e hepelang bana ba mo toropo ya Francistown. We are happy gore e be le bone botlhoko ja gore thebenyana a lona nka bola go mo dirisa go le rile le motlogele mo toropo ya Francistown, particularly ko SOS betso.
jaaka tiro e ba neng ba etetse fa e wetse ebile ba lapolositse ditlhaloganyo le go ithoba matsatsi go eteledipele go solofela gore jaanong go ye go dira dilo ka pharologanyo go tlhomamisa fa lephata le atega mo maitamong a lone a go bona batswana ba bone dithabololo le ditirelo kwa ba leng teng. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. ba ja koto me ga re boela ka kwano borwa mo kganyi e sa tse monate ke gore mapodisi a kanya tlhotlhomisa kotsi ya tsela e gapile matshelo a batho ba le supa ba Afrika Borwa kwa marakanano a tsela ya ranaka mo tseleng ya A2 maabane motshegare. Pego ya mapodisi e supa fa kotsi eo e nile magareng ga dikoloi tse pedi ya modiro wa Range Rover e neng e pegile batho ba le bane le ya kombi ya High Ace e ne e pegile batho ba le 14 ba ba neng ba tlile mono go tsena phuthego ya kereke kwa Kanye. Go tlhalosiwa fa batho ba ba tlhokagetseng e le bomme ba le 5 le borre ba le 2. Bapagami ba bangwe ba dikoloi tseo go bolelwa ba amogetswe kwa kokelong go alafelwa jalo dikgobalo. Bakgweetsi ba dikoloi ka bobedi bone go tlhalosiwa fa ba falotse ka dikgobalo tse di seng kalo. Re tswelela. Morago ga patlo maikutlo e neng ya dirwa fa go sekwasekwa go fetola ditsetlana dingwe mo molaomotheong wa lefatshe la Botswana go ne le diphetogo tse dišwa tse di akanyeditsweng go akarediwa jalo mo molaomotheong ke gore Constitution Amendment Bill tse mo palamente wa kgaolo ya Chobe yo gapeleng tona wa molao Re Matšhanatšha Mokuni a neng a di itsise banni ba motse wa Kavimba mo phuthegong ya kgotla bošweng. Ke a o leboga e ole ka pego. Resha Mokuni a patilwe ke ba lekalana la Legal Aid Botswana o ne a itsise banni ka megopolo e ntshitsweng go ka akarediwa mo molaomotheong wa lehatshe leno ga mmogo le melaokakanyetso e beilweng fa pele go ta go sekasekwa. La itse gore go ne go na le thulaganyo e nngwe ya constitutional amendment e ne re tsa megopolo mo go lona gore re baakanye molaomotheo re hetole ditsetana dingwe mo molaomotheong. Yaanong tiro eo ya wela e toga e be ya palamente mo nakong ya gompieno molaokakanyetso o setse o le teng. Ra gona le palamente e hapegileng semola ka 14-15 tsa ga Mei e leng gore tabo re lebelela one ditsetana tseo tsa molaomotheo gore ntlo e di sekaseke re tle re bone gore re o hetola jang. Molaomotheo o simolola ka ditshwanelo jaanong go na le ditshwanelo tse e leng gore di ntse di le teng mo molaomotheong. Pharologanyo yaanong ke gone gore mo go tse di leng teng di okeditswe go okeditswe ka tse nkare di nne the right to health kana tlhokomelo ya botsogo o le motho, e latelang the right to education, yaanong ya boraro a be nna the right to work, the right to collectively bargain. Le fa go ntse jalo banni ba rotloeditse go ikwadisetsa lenaneo le lešwa la tšhema go kopa dithuso tsa madi go godisa dikgwebo tsa bone. Lenaneo le ha e le gore mo kgwebong o tshwanetse gore o sa dire madi ape a etang 200,000 ka ngwaga mme gape dipoelo tsa gago di sa ete 50,000 ka ngwaga. Mme ha e le gore wena o mmereki o tshwanetse gore o sa amogele madi ape a etang 4,000 ka kgwedi, 48,000 ka ngwaga. E re dikgang di eme jalo modulasetilo wa dithabololo tsa motse o a kgotse puso ka dithabololo mo motseng wa bone. Re lebogela le yone backup ko kliniki ya rona e mo processi ditanka tsa metsi tse pedi tse di thatswa metsi nya di dirilwe di hedile last week. Re lebogela le yone molemisi re mo nnetsi. Mo palamente Resha Mokuni o weditse diphuthego tsa gago mo kgaolong ka la bothano. Ke a leboga eole BTV News Kavimba. Kampani ya ditemane ya DBS ya retla re mo bogautshwanyaneng e hudisetse ofisi ya yone ya thekiso ya palobalo go tsweng kwa hatseng la Singapore go tla mono Botswana. Thulaganyo e ke tsela nngwe ya go rotloetsa mahama wa ditemane o maikelelo a one e leng go tlhofaletsa ditirelo go thusa go tlhabolola mahama wa ditemane. Kampani ya DBS e tswelela e tlhalosa fa mo nakong eno ofisi eo e tla emisa ditirelo tsa yone go fitlha tiro ya go hurusa e wetswa.
think it shows a consolidation of the centre. It shows certainly that we have full confidence, and obviously after 50 years of partnership, we would have full confidence in Botswana. Likewise, we have our traceability platform, Tracer. I think it's been great that when we talk about provenance and what we refer to as the origins story, I think it's a fabulous story that comes out of, particularly here in Botswana, where diamonds have, a nation has been grown on the back of diamonds, and we want to make sure that we assist in telling that story. And Tracer enables us to do that. Obviously, there's been the G7 issues to attend to in this past few months, and certainly on the run up to September, likewise will be the same. We continue to work closely with the G7 in trying to find a solution that works for the industry as well as for the G7. Botsogo jo babereki bo botlhokwa fela thata mo dikganyeng tsa go tokagatsa madio mo tirong seo se buile ke tona wa lephata la pereko le selegae mme ana mokgethi maapane mo tsatsing la tshipi jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la botsogo le tshireletsego ya babereki mo ditirong kwa motšing kwa maung letsatsi leo go tlhalosiwa fa le simolodisitswe jalo ke lekgotla la International Labour Organization ILO ka ngwaga wa 2003 go gakolola ka botlhokwa jwa pabalesego ya babereki mo ditirong. Mareta Kaitsara wa bega. Tona mokgethi o na nankola dingwe tsa dilo tse di amang botsogo jwa babereki di tshwana seemo sa phetogo ya loapi dikotsi tikologo e kgothelesegileng le mesietswa mo madirelong mangwe o tlhalositse fa tharabololo ya diemo di tshwana le tseo e ka thusa go tokafatsa botsogo jwa babereki fela thata. Importance of ensuring the safety and well-being of every individual in their workplace. It is therefore a day to pause and reflect, as well as to show solidarity with those who have tragically fallen victim to the hazards of their labor. Every day, the stark reality stares us in the face as thousands of workers lose their lives due to traumatic injuries and health complications arising from their work. These are not just statistics, they are human lives. Families shattered, dreams cut short, and futures lost. Every year, an estimated 22.85 million occupational health are experienced. 18.970 deaths are experienced. 2.09 million disability adjusted lifestyle are experienced. Go tlhalosiwa fa go le gantsi dintsho tsa babereki di bakwa ke malwetse a manang le botsogo jwa bone. That's very important ke agriculture. Temothuo be ya dikgomo le ya temo ga go thole go na le letseno le le kalo le ne re tlwaetse. Yaanong le our forest is one of those. Yaanong ga letseno le sa thole le teng ba gaetsho bona gore itsholelo le matshelo a batho mo gae, they get negatively affected. Health tests a more regular thing in the workplace for non-communicable diseases, so that the women in the workplace, for example, are able to get, I think they call it the pap smear tests, be able to detect the cancers associated with women at a much earlier stage. It allows you to have long-term plans around your staff members on issues of health. Go phepafatsa tikologo go fokotsa mesi mo madirelong le tse dingwe go ka thusa mo go bolokeng matshelo a batho ka go hema dintsho. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Mewetso ha ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television primaneng ya mosupologo ile dikgang tsa bosupa ga re tswelela motshwarela bogosi jwa ga Mmangwato Kgosi Serogola Seretse a re maikelelo a go tshegetsa mabelo ka malatsi a boitapoloso a segopotso sa tautona wa ntlha wa lefatshe leno se seretsa kgama ke go tsosolosa seriti sa letsatsi leo. Kgosi Serogola o buile se kwa motseng wa Letlhakane kwa go neng go tshwerwe mogwanto wa go tlhagelela tsela metseletsele ya ditiragalo tsa go keteka letsatsi la segopotso sa tautona wa pele wa lefatshe leno se seretsa kgama ka kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. Sebaetseng Tebogo wa bega. Mogwanto o ke bonthabongwe jwa megwanto e tla tshwarwa go ralala lefatshe leno ka maikalelo a go tsibosa setšhaba
ka malatsi a segopotso sa taotona wa pele se Seretse Khama. Kgosi Serogola Seretse o go ithile Batswana go ikwadisa ka dipalo tse di kwa godimo gore ba nne le seabe mo mabelong a ta tshegetswang go ipelela malatsi a ngwaga ono kwa Serowe. Re ntse re le kete ka ngwaga le ngwaga go Serowe mme no ka re serodumo sa go tase e nna di speech go a binwa yala yaano setse no ka re batho ba twela ra le twela bangwe ba nnaela ko malapeng mo ngwaga ke go re ko re mo lemoge re mo keteke letsatsi le ka mo go hapegileng mme mogopolo wa marathon o tswa gone ya marathon o tara kgobokanyang ba rothe Batswana khutong tsene tsa lahatse mme ke rotloetsa gore ikwadiseng ka dipalo tse dintsi. At the end of the event re tshwanetse ra bo re le Botswana yo bopaganeng mmogo re bopagantswe ke tiro tsa go tshwana letse mo teng ga tiro e batsadi go tana le bo cultural exposition ngo ya baei ngo ya go boteti ya go kae ya go Serowe ra go amogana kampo ra rogana ngo ya rona e re bopang re le tshaba ya Botswana. Go botlhokwa gore banana ba inakanye le ditirelo tsa mothale o ka di baga sebaka sa go itse ka ditso tsa lehatshe la bone. Ke se gakolola banana ba Botswana la bohelo bet gore le thaloganye se go buiwa ka sone le lekembo jote go nne le bala netantsa tsa gormente tse di harologanye o ka ya go thaloganya se se diragalang mo lehatsheng la Botswana kare ga o sa dire jalo wa go nna ntse mo yei hela ke motho le gore tota re tshwantse ra ipelagatsa ka ene kana ke se kgantshwane mo lehatsheng la rona la Botswana ke motho yo o itsegeng e le motho yo kopantseng lehatshe la Botswana gore tsatsi ene re bo di ipona re le Batswana re sa kgathale gore wena o a letswelehe kana o a moraheohe ke ha o gatang se Seretse Khama. Kgosi Serogola o tlhalositse ga mabelo ao a ta thabololwa ngwaga le ngwaga ka go akaretsa ditiro tse di harologanyeng gore Batswana ba keteke letsatsi la taotona wa ntlha wa Botswana ka bontsi. Sebahetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Tona wa temothuo Rre Fidelis Molao o kopile maloko a lekgotla la barui la Sandveld Ranchers Association go tshwaragana go thabolola thuo go godisa mahama o lefatshe leno ka bophara. Rre Molao o buile seo kwa letsatsing la ditshupo tsa lekgotla leo kwa Sandveld kwa kgaolong ya legare. Lovemore Mario o na ikiteditse. Letsatsi la ditshupo tsa barui ba Sandveld le fa barui sebaka sa go kopana gologolo gongwe go buisana ka tse di ba amang go tswa ka ditharabololo tse di ka ba thusang go thabolola go godisa thuo ya bone. Mo bokopanong jwa bone ba supile hangwe ya dikgwetlho tse ba kopanang natso e le thaelo ya melemo mme ba tlhalosa ha go le botlhokwa gore puso e ba fe melemo ka nako bogolo jang ha leruo la bone le thasetswe ke malwetse. Lack of infrastructure. If you can think of a situation where you are taking your animals to BMC and you get experience of what you have experienced coming here, and then you start to think, how am I going to take my animals to BMC? Because our extension service is not there, if I may say. I just want to be very clear and not be polite in this one. And be polite in this one. It's not there. It's not a question of being weak. The extension service is not there. We don't have a choice. What we need to do is to get engaged with the government, the extension service in particular, to help farmers put measures into place so that they are able to respond to the requirements of the bait system. Tona wa temothuo Rre Fidelis Molao o rotloeditse barui go dirisanya mmogo mo maitekong a go ntsha nama ya boleng jo bo kwa godimo go jisa Batswana le gone gore puso e tswelele ka go isa nama kwa mahatsheng a sele. We are also going to be synchronizing, if it is the right adjective to use, the brand certificate le the keeper ID gore di tsamaelane di seka tsa siana ka dingwaga jaaka go ntse go mpeng. Something that we are working on very quickly. We will be amending the relevant statute so that how to say your keeper ID
brand certificate e be tota hela e le complimentary ke le gore sengwe le sengwe se mo BOSUPA ID. You are all aware of what we have stated and what we have started to do ko Kwara-Matabama, which will be cascaded to other areas ile tsone dikgang tsa artificial insemination and other related tse ileng gore re leka gone go tlhabolola leruo la rona and also the quality. Ba na le seabe mo thuong le bone ba bo ba le fa go ntsha dikgakololo ka tsa thuo. It's important to highlight that SEDA has put in about 395 million into the livestock industry in general, just in the Kaka and the Sunveld areas. This amount is spread amongst 493 beneficiaries. Re bua ka madi a hilweng barui hela. Ha re bue ka balemi kana ba merogo kana ba temo ya komelelo. Over the years, at BTC, we have revised satellite internet services offering to adopt it to its need to the farmer. And initially, this satellite was solely an enterprise and government offering. Barui ba dumalani ka bongwe jwa pelo gore ba ta simolola go dirisa maranyane a mašwa go thabolola leruo la bone. Love Mo Mario, Botswana Television, Rambobo Cattle Ranch, Sandveld. Love Mo abega le ko Rambobo Cattle Ranch, Sandveld. Me ga re tswelela. Lefatshe leno le ipaakanyetsa go tshegetsa phetogo ya bagwebi ya Forbes Under 30 ya kgaolo ya Afrika e le lekgetho la boraro e tshwarwa. Phetogo eo e solofetsweng go tsaya malatsi a mane mo toropokgolo Gaborone e tla tlisa bomankgetota botlhe ba banana ba ba mo dikgwebong le boeteledipele ba bangwe go tsweng mo kgaolong ya Afrika le lefatshe ka bophara. Solofelo ke gore megama e harologaneng mono gae e anywe e bo e ungwelwe hela thata. We wanted the summit to have a long impact and benefit not only on our delegates but Botswana hela as a whole. Go on. Okay. We have engaged our locals to prepare for the summit. Not just government employees and the private sector, but local vendors, and not only in Gaborone, from all over. We are working with stakeholders from as far as Okavango and the Kalahari region, just to mention a few. To what extent? Wetso dikgang tse di sa tswang go goroga ke tse di reng tona kwa ofising ya Gatautona Reka Bomoroeng a re diripa tsa maloko a kereke ya ZCC St. Agnes ba ba tlhokagetseng kgwedi e fetileng ka nako ya Paseka kwa Aforika Borwa di tla goroga mono gae ka moso ka nako ya 10 mo mosong kwa lebaleng le legolo la difofane la Seetsetsekgama mono toropokgolo Gaborone. Tona Moroeng a re baemedi ba malapa ba tla tsoga ba amogela ba malapa bone go ka ipaakanyetsa go boloka ka tsatsi la matlhatso. Re Moroeng o buile seo phirimaneng eno kwa Molepolole jaaka na lekodisa ba malapa o ga mmogo le morafe wa Bakwena ka kakaretso. Go ntse go romilwe bana ba lona ba maphata a harologanyeng ba ga molaodi ba ofisi ya ga motlotlegi mogolo re Tautona ba sepodisi ba immigration budirela puso ba maemo bo bona le maikarabelo bo ka kwa Aforika Borwa ba ntse ba ira dithulaganyo tsa mosepelo re le mogone gore o tlo wele mme se leng teng ke le tlhomamisetse batsadi gore ka ha ba ntseng ba re le kudisa ka teng ka ha ba ntseng ba buisanya le rona ka tsotlhe tsene ba dietse ba di kgonne ga gona se se saletseng ko morago se leng gore nka se tlhomamisa mo tsatsing la gompieno ke gore bana ba lona ba ga rona batsadi ba rona ba tla emella ka moso go tswa ko Polokwane ba tla emella ka 10 o'clock e tla re 11 o'clock ba bo ba gorogile ko airport
ya rona ya se se re tsekgama. So kitsiso kgolo ke goreng tsotlhe tsene ba dietse ba diwedi ba puso le baeteledipele ba harologanyeng le ba malapa re sologela gore ba tla go amogela bana ba ba rona kgotsa bakwena ba ba ga rona. Fa lengwe le lengwe la ga rona mo motseng wa rona mo go bone ba ga rona ba ba tsamaileng go tswe ba le babedi gore le bone bo ba le teng ha re amogela bana ba ga rona. Kakanyo ba ne re ntse re sweletse ka dipaakanyo e le gore ha ba goroga ka moso ka ba goroga ka moso kopo ke goreng re boloke ba ga rona ka matlhatso. Ba ga rona re tla go ba koma bitleng a garanta. Wetso kutlana sa metshameko se thobiswa ke ona pina eo me khaitereke go segonkwe o malalala o tswe go fa dikgang khaitiri ya motho. Madumela Benson o teng wa tsogarra. Ba re go kwa tjiwa. Go tlhile re tla re isenya. Ha kwa ba tjiwa go tlhile. A tjiwe. Tota re re se ke le motswana hela go feta hela o itse gore tota go ra gore botsogo go na le bothata. Ga se bone re ra tjiwe ke se thusa rona gore dumela. Dumela wa bona. Ya no gona ke itse gore ba tle ba re hela re rwele go le bokete. Ha go ga ke go heta bese gore ke ra ka bomotlhe. Ya boile maime a botshelo. Tsena mo go tsone tsa metshameko khaitiri ya motho. Tla go leboge Benson Megre madume we tshotlheja sa tlhalositse o fano ke go segonkwe yo tla bunga go nela dikgang tsa metshameko tsa BOTSWANA tonight. Mme ka gore letlhe ntle le go dia penako a re tsene mo go tsone re simolole ka kwa setlhoeng. Setlhopha sa Rwanda sa bomme ke sone bomampudi ba kgaisano ya BOTSWANA Cricket Association ka lahare Women's T20 morago ga go fenya makgarijwana a monogae kwa makgaolakganyeng a tota ka diwikete di fera bobedi mo motshamekong o neng motshamekelwa kwa BOTSWANA Cricket Oval ka mafelo a beke a rutlego go ntsi ka katlego kgakole. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo makgaolakganyeng di sena go fetsa mo maemong a ntlhela bobedi mo metshamekong ya round robin. Rwanda ya nna bone ba ba fenyang tikoloso ya ledi mme ba tlhopha go fielda pele. BOTSWANA ba ne ba kwadisa dirun di le 70 mo di-overeng di le 20 mme ba latlhegelwa ke diwikete di le 5. Mo di-inning tsa bone, Rwanda ba ne ba lela ka motshameko mme ba kwadisa dirun di le 72 ba latlhegelwa ke diwikete tse 2 fela. Seo se raya gore ba fenya motshameko ka diwikete di fera bobedi go ka gapa bomampudi jwa kgaisano ya BOTSWANA Cricket Association ka lahare Women's T20 tournament. Just come off another tournament in the All Africa Games again, so we were very much prepared because coming from that tournament, that competitive tournament as well, coming here also is something that we were prepared for. And if you look at this squad again, we have dropped about 9 of the regular players, bringing in some new blood and some under 19 to see how well they can perform at this level. To be honest, I'm impressed with the players, the ladies. They did do well right from the beginning until the final. As much as we lost to Rwanda, there are lots of positive from the team. You know, the way we bowled, the way we batted the previous games, our line of thinking, the game intelligence, it's coming up, and they are listening, they are adjusting. I think we have seen lots of under-19s in the team. That means a lot to the nation that we are trying to rebuild the team. Ditlhopha tsa mafatshe a BOTSWANA, Rwanda, Lesotho le Mozambique di ne di dirisa kgaisano eo ya malatsi a 5 go itlhokoletsa kgaisano e nngwe ya go ibuka cricket tournament e solofetseng go simolola kgwedi e tlang ya fifing kwa lefatsheng la Rwanda. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Lone Mazimule o nile letsatsi le lentle kwa kgaisanong ya 2024 FNB Botesa jaaka na gapadi etseletsa gauta tse pedi mo lebelo la 100 meters le la 200 meters ka mafelo a beke kwa lebale legolo la setšhaba a rutlwe Tlamelo Montsusi.
morago ga go wetsa letsatsi la ntlha la kgaisano ka seetsele sa gauta sa lebelo la 100 meters moithuti wa sekolo sa Botswana Accountancy College Mazimule a tsweletsa tiro e ntle eo mo lebelong la 200 meters a le fenya mo nakong ya 24.99 seconds fa pele ga ga wa rona Thonisani wa sekolo sa Buang yo ena a feditseng lebelo leo mo nakong ya 25.71 seconds. Maemo a boraro a gapiwa ke bophelo ragabo wa sekolo sa University of Botswana ka nako ya 25.91 seconds. I executed the race well. Only that was the end when I The race was good, and I would say it was good because this nearly and yeah, it was good because nearly experience like bolo has so I'd say I'm so proud of myself. Lebelo la 200 meters kwa go borre Mesha Clifton wa Police College a bo a sena molekane a le phamola mo nakong ya 21.43 seconds fa Mampudu a kgaisano eo mo lebelong la 400 meters ka borankwe a wetse mo maemong a bobedi morago go kwetsa nako ya 21.68 seconds mme maemo a boraro a gapilwe ke Thabo Molapo yo ena a kweditseng nako ya 21.70 seconds. Lebelo la borre la 5,000 meters ke agile o lefile wa University ya Botswana o na relela fela a le fenya mo nakong ya 14 minutes 53 seconds go ipanela phatla go dikgaisanong tsa Kuksa fa Kevin go itse le ikitse moagisi ba feditse mo maemong a bobedi la boraro ka tatalano eo. Actually, I'm happy for my time that I've performed today. It's a great improvement from my previous time, though it's not my personal best. Lebelo la 800 meters ka go letlhakoreng la bomme fela Seboka wa Boost o na gapa gauta a sena go fetsa mo nakong ya 2 minutes 23 seconds fa pele ga gapono o tukile lo arabile ka bomo. Mo motshamekong wa high jump go itsone Jewel o gapile gauta ka go letlhakoreng la bomme morago go tlola 1.6 meters a longwa serota ke ka one Malila yo ena a kgonneng go tlola 1.25 meters. Ba rotloetse ba kgaisano e FNB Botswana ba betse motshameki wa gaiseng botlhe mo letlhakoreng la bomme Matumelo ra tlhogo 5000 pula morago go gapa gauta mo javelin a sena go tika sekgala sa 31.21 meters pela phamola gautengwe mo discus morago go tika boleele jwa 30.02 meters. Ra tlhogo o na tsabakela le mo shot put morago go tika 10.47 meters. Le motshameki wa gaiseng ka go borrete bo go mo epeng wa sekolo sa Boost a sena go tlola boleele jwa 7.59 meters mo high jump le go tlola 15.05 meters mo triple jump go ipanela phatla go Kuksa mo metshamekong eo. Tlamelo Montshose, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re digarela ka tsa First Division setlhopha sa Joining Youngsters se tlhaela ka dintlha tse tharo fela go tlhatlogela kwa Liking ya Botswana Premier mo pakeng e tlang ya 2024-2025. Setlhopha seo sa gae Rutlo se notile sa UB Hawks ka nogo le fela ka mafelo a beke kwa lebale la VTM Arena go kokanya dintlha di le 43. Youngsters e thulana le Moshudi Chiefs ka mafelo a beke kwa phenyo e ka ba fetolang bomampudi ba liki ya First Division ya Borwa mo metshamekong e mengwe ya mafelo a beke City Pola e kgwatisitse Desert Ngao ka dino tse pedi go lefela kwa Mopane. Extension Gunners e fapile Moshudi Chiefs ka dino tse pedi go lefela fa Notwane e fentse Prisons ka dino tse pedi go lefela. Megaro ya lotlhe dikgantsa metshameko tsa Botswana Tonight di boela ka tseletseng jalo wetso a re bua kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka re go di neela ka puo ya Seesemane me ka gore lotlhe a nne boroko me re tswelele re ntse re thatanya momono mogolo wa go re tšhentšhe maikutlo ga mmogo le boitshwaro jalo le dikakanyo mme ka selo sebaka tla ke di busitse go Benson a ke ra lebala go change ha ke ra lebala go change Benson go botlhokwa gore re fetole re na bile ha o bua ka dikgantsa metshameko tsa mabelo ka re lo ena kana gore go o tlhanola di retesen o ra ko mabelong o gone ko lo na ke ratile tse tsa di bicycle nya ke ra wena gore se o tshamekang wena la ha o tantso le mo dikolong no irae ke ne ke ithatela mo ba go bitsang ba re tennis ra ke ne ke rata miano kana ke ro itse go tshamekile kana no e rata ka pelo ena ne le pelo ke ana ke taboga halele me hala botsadi go ga ba nantse ba re dithuto pele me ha o sole ha o le mo television o no ba pisetsela ile gone go itshilla re lwantse malwetse a sa tshelwaneng mo nakong e tlang o joy ke ka sekgowa o ska tloga rapallwa ke botsogo jo bo siame ka ba re go botlhokwa re ne le botsogo Benson
Thank you kgaitsedi ya motho wetso re pele re kgaogana phirimane ya mosupologo mo dikganyeng tseno ke boe gape ke go gakolole tse di neng di goga ko pele maloko a pati ya BDP mo kgaolong ya borobotlhaba a tlhophile tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go tswelela e le moeteledipele wa pati ya Democratic. Maloko a ntlo ya dikgosi ba roletswe molaokakanyetso wa paakanyo molao motheo wa hatsi leno. Mo go tsa metshameko lone Mazimole o nnile mafelo a beke a mantle jaaka na tsapoga a hela a gapile dietsele tse pedi kwa kgaisanong ya mabelo ya 2024 FNB Botesa wetso ne dikalo ga go di hela nako gangwe le gape ke yone e ya bong e le mabifi re tla borwa go hetse go batepolwapi go utlwa ka maemo a bosa kgaitsere ke o ibuile a re tšhentšheng la modisa terapana lone ga go le galalwa a nne kagiso. Betsu madume amogela se mosala a pilisediwa ke Samuel Ramotonto re letse re itemogetse marotlhoja ya pula maabane mo mafelong a kgaolo ya kgalagadi re phaketse re gatse sengwe sa bone ko Boxspitz Agromet Station sontse sola pisana kwa gompieno se supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go mala maro a se ikanyana hela mafelong a dikgaolo tsa Chobe le kgalagadi mo go la ka mose gone maro a thiwa ka bontsha bongwe ko kgalagadi ga go gantsi gone go ta bonala dibata tsa maro mme mafelong a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta apoga mo mosong go ta go letsididi go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jo kgalagari le bokone bothaba ka sengwe sa lesome mo mafelong ka bontsi mme go bokone jo kgalagari tshobeleng habe gone go taeketsa go letsiditsana ka sengwe sa lesome le bobedi go eng go lesome le botlhano mo tshokologong go taeketsa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka sengwe sa bothitho se se tawang magareng ga masomabedi le bosupa go eng go masomamararo le bobedi mme fa re belela ka tsatsi la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene go tapoga go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi le tsone go tapoga ka tsatsi la barolo la bone go le bothitho mo tshokologong ko Habe le Chobe le gone go tapoga go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa legari le bokone bothaba le tsone go tapoga ka tsatsi la barolo tsatsi la bone go le bothitho mo tshokologong ne ke le tshwaretse go le ka lobetse go sa tepolwapi a enne boroko. You're live with Botswana Tonight here on BTV. Well,